Good evening, whakalawhalahi atu hanei hado tola tau wala tala tutupu. Ko he po tofa pale ke lata mo tau business he motu ne ke he tau ua whihong maua ne whakahoko he awhia yum ko mole mo toko longa kua whiawhia ke mo e tau pale mo e tau tupe. Ko he pale whakamua ke lata mo business fo tole business ko whiwhili ki ai hei niue kaika mo niue hydroponics. Moa e kaika e pale ke lata mo e weweheanga ia. Ke weweheanga he tau whiwhine tau se pisinisi hongfuru mataha kua tohi ki ai mo ua ko whiwhili ko Ara Merrifield mo Nonga Bray. Kau tu a Mrs. Nonga Bray. Oki whakaku mo e tau tonu e tau whanau aonga tokolunga kua tau se tau pisinisi mo tau whakakuanga ke he whakatuanga he pisinisi. Ua e matakau. Kau tu am the Koha Island Breezy moa fuke lau tolu tahai awhita la. Koe matutau ki anga he tau tuwha pale ki he pisinisi kua lahi e lang matai atu ki he whahi whenonga ewa. Hiwa e pisinisi kua tohi atu ke lata mo e weweheanga nei, tolu kua whiwhili mai weweheanga, Commodore's Occasions, New Backpackers mo e Toa Mana Inbound Tours and Travel. Kau tu a Toa Mana Inbound Tours and Travel. Ke lata mo e weweheanga he tau whale kai mo e tau whale whafua inu, hongfuru mataha e pisinisi kua tohi mo e wha kua whiwhili he tau iki whakawhili, Crazy Unga mo e Washaway Cafes, Whalala Wha, Girls Indian Restaurant mo e Rockback Bakery. Kau tu a Crazy Unga mo e Washaway Cafes. Koe weweheanga ke lata mo e tau whale koloa, tau ngahua ki loto he pisinisi, hongfuru maua kua tohi, tolu koa whiwhili ki ai, hei niue, Lofi and Co. mo Niue Hydroponics. Kau tu ai a Lofi and Co. Koe weweheanga ke lata mo e pisinisi kua mua atu e mitaki ki he tau ngahua. Lewe ki anga whoki ki he tau tangata watu ki he pisinisi, tau koloa mo e tau langmatai ki he tau tangata. Hongofuru maone pisinisi kua tohi atu ke lata mo e weweheanga nei mo e tahai awhi tangata kua wili. Tuku atu ki he lata ia mo weweheanga. Tolu e pisinisi ko whiwhili, Commodore's Occasions, Niue Bond Liquor, mo e Swanson Supermarket. Kau tu a Swanson Supermarket. Koe weweheanga whakahiku ke lata mo e pale ki he pisinisi kua mua atu e mitaki lahi niue, whiwhili mai i alo tolu tokaone pisinisi kua kau tu ki he whalo weweheanga ki he whiawhi, kau tu e pisinisi Crazy Unga mo e Washaway Cafes. Whaki se tau whakaue, lahi hem takau Niue Chamber of Commerce, ki alau tolu e tau pisinisi, he motu mo e whakahoho ke tu mau e asi haki e tau pisinisi ke lata mo e tau i mua. Koe ane ko tau se taha whakaholoanga mo e tau maanga kua whiwhili ke whakamata e tau whakakuanga ke he Global Climate Change Alliance, ne kua whakatupe hem takau European Union mo e whakamata haonga pulotu he Pasifika Tonga. Ke whakaholo ki mua e tau lat matala he tau tangata ke he tau whakaholoanga ke to toko atu ke he hikihikianga he matangi. Ne pehea mai aia he ne kua tikita ke whakaholoanga ko Bertha Tongahai, kua whita he whai whatu talanga ke he tau maanga ke he whaulu le kua, ha koe hikihikianga he tau matangi, mo tau puhala kumaike ke whakahangahanga mitaki. Kua hai whoki e taha komisi ngahua ko tausi e tau whiwhilianga ne kua takitaki e tongia seone holo. Mo pehea ia kua lali whakalahi ke moa e tau matutakianga mo e whalumata ngahua whoki he motu ke kau whakalataha. Lali ngai ni ke moa taha matutakianga mo e whalua project kai ke maho nei ilahi matulu, ngahua matulu ha komisi ke he project e. Ai fi marolo matulu ke taha project ka kwa lata ke ngahua ura ke ua o ka hita usi tamena ko fita hita usi he tamata kau kai loli he maho nei e walaya ai marolo mitaki ke mahino mitaki ko hoko he wala fe whakahoranga i e whakatufon kai whakahoranga i mori hai whakatufon whakahoranga ni kua tausi he USB. Koe minalahi ni lali ki tausi mga hone, ke lau matai e do maanga tālanga halo tūlu atau whakahoranga, tau village plans. Ai whitupe project e ke lata me do manako tunga whakatau men. Kai whitupe project e ke langa matai ke tālanga e tau
plans halo tolu mo lang matai halo tolu ke fakise do men halo tolu manako ge si mai ke mi halo tolu ke watu ke forum da kauni fogito ke mo mai do tupi foya ka ko project ke lang matai ini ke mo do mama mo he to mang ko hingo halo tolu do manako ke lata me halo tolu do so sang ke hanga watu ha ke mena yo higi yang he batang ko niwe motu ke ua ki ke whakause tau kumikumianga ki he tuanga he hiki ki anga matangi peseni mole whakatose do kamate whakaholoanga haniwe kua lahi ngā hua ko tause mo kua holomi taki ha koe kauwhalataha he tau tangata. Kua whiwhili tuai matakau ke leweki atu ki he whale tupe si ha ke motu ke lata ia mo ue tau I mua. Ko ia tikitaki he matakau nai ko Mrs. Ira Talangi he kesi, ko lau tole tau tutaki ko Mrs. Teresa Scott, Mr. Michael Jackson, Mr. Avi Rubin, mo e taha tau kui mai he whadewhano ke he whahe tāna ki tupe. Ko matakau nai tō ngā hua, mo lewe ki ke whale tupe si haki ke ue tau I mua, tō whakausi a mahi nao ke tapa uawhi mo e hong fulu mawha. Ko ka mata taha whakakwanga ke whahe tapune ke lata ia mo e whahe kastamu, ne whai mamanga whalau lahi ke whalu a tau maweheanga tunga e picta. Ko tau whakaholoanga nei kua lauia I toko hongo fulu mawha e motu e Pasifika, ma toko walu e motu kua whitani he whakamori ki ai. Ko whakaholoanga nei whakamatapatu he Oceania Customs Organisation I lalo hefo he forum, ke langmatai atu ke he tau puhala ke whangahua ki he tau atu motu he Pasifika kaeke, ke tātu e tau koloa ke he whalu motu pihia ka tamai ke he motu. Kua lata ke I loa koe heingoa e tau whakataukanga ki loto he tau maweheanga nei. Ko hai tau motu kua whakamoli ke mai ke whakatakataka e tau terrace ka hohoko mai ke he motu. Nā kai ni koe tau whakakwanga ni ke lata moe whai ka stamu, kai mitaki foki ke mai longa whalu whai ngā hua, tunga ia a lau tolu ko ngā hua ke lau e tau koloa ke he wāfo. Ne whakahoko e tau whawhiawhia he ekelesia haliku ke awha iumu, ke whakamanuia mo he whangi e whale akwako ne kua whakafou. Ko te lahau he tahau kui he ekelesia kaike ke liu tua e tau manatu ne whakahangang mitaki, e tau whale akwako ke wahaia he mole e taha wha, lahi he tau taha hiwa onongo fulu. Tali mai foki he tau ngaho nāne ko mai ke foki ni ke tau ise, whalo tau ngahua I kiki ke lata ia mo hiki ki anga ke whale kai, whalo lahi e tau kaupā. Ka koe mata ngahua ke he mahina hao koso he tau nai koe e la ia he tau ise taha mata ngahua lahi ke whale akwako he manga. Lahi e mangaho he tau tangata manga mo eklesia ke langmatai atu ke he mata ngahua nei ke whakafo e kaina he matua akwako mo kua maike ke whakatupe foki he eklesia he manga mo e whalu tupe langmatai mai he whakatuwhano. Ko mai ke foki alau tolu ne ko whalataha atu ke watu mo e waiwa whanu mo kisikise ke he kaina. Ke whakausa ki ato tole ta wala tala tutupu koe aho whai iumu ne whakahoko e a whakatatai manga ko toi mo koe tau ke ua kia nei. Ko whakaholoanga nei kua kamata he mtakau he tau whiwhine he manga ke he tau kua mole mo ki sea kua mahomo atu ki mua e tau whakaholoanga halau tolu. Pesa ni kua toko ngā hoa ke manga kai malolo e tau loto ke whakatumau mo e whakakise e tau mahifi he tau mamatua whiwhine. Ne te lahau alau tolu koe tau fua e whanua ko whakatata, tōni he tau mamatua whiwhine kai whakaue ki tau tupe ne kua fua ki he whahinga hua whakamotu. Lahi e fulufloala he tau whakaholoanga alau tolu a kua maike, ke whaifale whakafua kai la lawhi atu ki lunga, tukalonga e tau tangata ko watu ke kau whalataha, mo e whakatata fuki e tau koli halau tolu. Koe amamna ki anga he maanga ki he tau kahau, tamaiki ki hiki atu e lau tolu, ki he male lahi he maanga mo mahomo atu fuki tau whakaholoanga e tau ne ngalo ngaia. A kua whakakise e toi, koe pese e lahi poke tose malolo ngaia ni alau tolu ke whamtapatu e aho whatata he maanga. Hana haro tola da wala tala tutupu ke lata ia mui awhiawhi nei. Tuku atu foki e tau mana tu whakalafa ki he mga whaua ha asemanga ha koe tau lota momoko.